Үһе билулуһун нам агрохайысхала хорта скулата үйренәчилерин түгүрүк сыл устата балыктаһын бары көрүңер үйрәтен, уаттара лоққа білімнәк тақсаларгар сирдир. Бу күннерге үйренәчилер учуталларын кытта мусаннынан балыктаһын албастаргар үйренелер сихили келер материалга. Өбөгелер бүт үтөгөстерин тутухан намнилеген ортосколата 2-10 сылтан эрлик программанын олаттары 5 класстан сағалан балыктаһын арасниматыгар үйрәтелләр. Ол курдук куйурдаһын билеген самы үгәннән турар кеме. Онун оголор айылга таксан иле характарынан көрөн, илелеринен тутан кабан куйур албастыргар үйрәнеләр. Күнәр киринә, заманны эрие бит. Энергиятан көрөк. Алып бар. Үрәтелеш бит. Булган уһунгер гия хасатага кылган. Улата игер, бүлдөй бу балыгы комуяр. Атуха тават оголор эме балдар. Олорга этеттәңнин лагарга нерелиттен. Онно баран тәвар бирделләр. Унтыккалан баран дан калангамна эбега таккан балыктыканак. Манын таханан бүлүү эбе хотуңга өссөсетинеге мус чарас тура кемигер үппүт элемнерин делаксын кирен көрөллөр. Быйыл мус таңнабы болан калың олихин ойбон дөйө тоңмотун диен карнын көмүллөр. Онун оголор кыхын устатай элеме сөптөктүк түһәрерге, оны көрөргө үйрөтеллер. Хака кихите болар бу быгытнан химир. Олого хирге жакта, бәрін айылға тегер чугас болықта. Отыманнык бу красахаттан именно хирге окка хырыттағына отыманнык ылынар болды. Бүгүнгү сыралак үле үтөтүмүктәк болла. Куталак көлө сеттелек алимге тутар көмүс катырыктагын өлгөмнүк берсен, оголор өрүлөр үксәте. Мария Дамова, Александр Дамов, Сака телевидениеде Үһәбүлү.